uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele izindlalifa zezulu. Namhlanje inkonzo yethu izothi ukuhluka. Isimo esiyisona sidala ukuthi ngichaze. Njengamanje abantu ababamba ulayini bathola idate ebuhlungu. Angazi ukuthi ngizoyichaza kanjani mangithi buhlungu, idate ebuhlungu. Kusho ukuthi abantu sebeqalile ukulinda ngaphezulu konyaka. Belindile ngaphezulu konyaka. Ingihluphile ke lento. Yangihlupha ngo-2020. Ngesikhathi ngikhuleka ngibuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngicabanga ukuthi kuba kusewo 3 weeks, abantu belinde 3 weeks. Ngathi Nkosi, uma abantu belinde kangaka, uma uzomngenisa ezulwini, lento engikhulumayo ngeke ngikhulume. Khona sengithi ake ngenze iVN yayo nje ngicacise. Khona wonke umuntu ongenayo ngizomfakela le VN. Mhlawumbe phansi kwesihloko sokuvuma izono, angazi uNkulunkulu uzongihola. Ngambuza uNkulunkulu wangiphendula. Wathi uma umuntu date nawe, number 2 ebhale phansi ngomngenisa ezulwini. Ngikhuluma amazwi akhulunywa uNkulunkulu kumina. Wathi uma umuntu engabhali, ngimkhumbuza izono eziwu10, luzofika usuku esewukhohliwe u8, uSathane esewuhluthile esekhumbula u2. Kodwa mayibhale phansi lezo zono zonke uzozikhuluma. Kwathi ubatshele babhale phansi bese belinda usuku, ngoba uma lufika usuku lokufa ngizobangenisa ezulwini ngoba babhale phansi. Ngayilalela leyo nto, nami kufanele ngibe honest ukuthi ngezwa kodwa ngizwisisanga ngoba ngacabanga ngempela uNkulunkulu uzobangenisa. Wayesengiprovela ke kulezo nsuku. Kukhona owesifazane owangifonela, angisamkhumbula, angisamazi kuhle futhi ngiyabonga. Angixolele makuwukuthi usekhona egroupini. Kodwa kufanele ngikhulume indaba yakhe ngoba ngilisho igama lakhe. Ngiyaxolisa. Uthi, Baba uNtsibande, ngiyaphuthuma, ngiyacela ukukhuluma nawe. Kunesona engifuna ukuzivuma. Ngithi mina kuyena awukwazi ukuzivuma, awukwazi ukungenela ulayini. Kuba nje ulayini ngizokunika idate. Bhala phansi njoba sengikunika idate nje. Hayi ngempela ngabhala phansi, ngamnika idate saqeda. Mase lifika usuku ngoba abantu angibengisayikhumbula izathu. Usethi Baba uNtsibande yimina lo engangithe ngijahile. Uthi yazi inkinga yami kwakuyini? Ngithi angazi ndodakazi. Uthi ngakhipha isisu ngenze abortion. Bengingalali, lengane ikhala ingikhalela njalo ebusuku, bengingalali. Ngiyiboniswe lengane ikhala ithi ngiyibulaleleni. Uthi kodwa wanele wanginika idate, ngabhala phansi lesisono, yanqamuka ngalelo langa. Wayesekhuluma uNkulunkulu kimi wathi bengifuna ukukubonisa ngikufundisa ukuthi uma umuntu ebhale phansi usethethelelwe. Kuphela kodwa akathembeke aligcine lolo suku. Ngoba uma engasethembeke aligcina lolo suku, intethelelo lakhe iyaphela ngoba ilele ekuthenini mina ngiwuNkulunkulu ngiyambona ukuthi usebhalile. Kodwa kufanele wena ugcine umkhulekela umcelela uxolo. Mayingasezi kuzo umcelela uxolo, akaliceleliwe. So ngifuna ukuzoyigcizelela leyo nto. Usumude kakhulu ulayini ngendlela ebuhlungu. Siyangizwa manje mangithi indlela ebuhlungu. Uma umuntu namhlanje ethola umhla ka-30 August 2023 elinde ukuvuma izono zakhe, kodwa bhala phansi mntaka baba. Ake sibukeke lelizwe engilikhowuthile khona sizolibuka kancane ngoba ngicabanga ukuthi enye into edida abantu bacabanga ukuthi izono bazivuma kuBaba uNtsibande, kanti asivumi phela kuBaba uNtsibande, sivuma uNkulunkulu. Masifunda lapha kuJoshua 7 verse 19 no20, ngeke ngimcaphune ngizomphinda. Uthi verse 19, uJoshua wayesethi ku-Akhani, indodana yami, ake umnike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo,
uvume kuye ungitshele okwenzileyo ungangifihleli. U-Akhani verse 20 wamphendula uJoshua wathi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenze ukuthi nokuthi. Into esiziphawula la kuverse 19 uthi uJoshua nika uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo uvume kuye uJehova kodwa utshele mina okwenzileyo ungangifihleli. So asikususe lento ukuthi sivuma kubaba uNzebande ngoba mawuke wayigudluza leyo nto uzo understand mangithi bhala phansi ngoba uvuma ikini ngesikhathi ubhala phansi uNkulunkulu uyabona usekuthethelela usekuhlanzile ngegazi lakhe sekusela ukuthi wena uyigcina inkonzo ngokuthi ukhulume nobaba uNzebande ngedate yakho kodwa uvumi kubaba uNzebande uvuma kuNkulunkulu ubaba uNzebande uzokhulekela uthi uJoshua Akhani ndodana yami ake unike uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo mawubhala phansi usuthola idate usumnikile uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli inkazimulo uvuma kuye awuvumi kubaba uNzebande kodwa uzotshela ubaba uNzebande okwenzile ungamfihleli ukhuluma iqiniso. Verse 20 useyaphendula uAkhani uthi kuyiqiniso ngonile kuJehova uNkulunkulu kaIsrayeli ngenza ukuthi nokuthi. So kusemqoka ukuthi ubhale phansi njengoba ukwenzile ukuze ukukhulume ukukhumbule. Manje abantu kabezwa abaqonde mangithi bhala phansi abanye bathi abakwazi ukubhala phansi. Angazi ke noma umuntu akazi ukuthi wakwenza kanjani isono kodwa ke usathana ongenza leyo nto akuvimbe obuyazi ukuthi mawungabhalile phansi une-date uzofika esihogweni uma ingakafiki leyo date kodwa uma uhamba ingakafiki leyo date ubhalile uzofika ezulwini. I-VN ke kune-VN ke manje enye ngithola izolo edizelela lento engiyishoyo ukwambuleleka uNkulunkulu kumina ukuthi namhlanje angichaze lokho bese ngithatha le VN yalo muntu angimazi ngamehlo uyithumelile ebonga ukuthi unele wabhala kwenzakalani ngiyacela uyilalele bese ngamanye amagama lo line omude kufana nokuthi awumude ngoba umbaba uNzebande sekunikile idate namhlanje ngo3 ngiyalinganisa ubhale phansi wena yebo mhlambe ziningi lezo ikhumbulayo asha u7 usuyibhalile azisekho kuwe sezisephepheni sezithethelelwe yabona ulayina umude yebo ke linda ukuze ugcine ukhulekelwe kodwa kwele kamoya usuthethelelwe ngoba ubhalile phansi. Ngithi abantu abayithengelele notebook anyana encane engathi angazi uma uthukwayo noma yini kodwa encane nje hardcover uyithengele yona iyangena ephesini mawumama iyangena emabhlukweni namaphayethe amakhulu uyifakele lento uyiphathele yona uthi usetekisini noma ukuphi mawukhumbula isono uthi shuye eceleni usiyabhala uzibhalele lento yakho uzihlanze uzingcwelise phambi kaNkulunkulu. Ngiyacela bangcwele ubuke kumuntu line awumude lo line lo useduze mfushane ngendlela emangalisayo. Ngiyethemba ke kuzwakele bangcwele bengifisa ukucacisa leyo nto ukuthi uline awumude kubiza ukuthi wena bhala phansi uma usune date noma ke thola idate iqala ubhale phansi noma qala ubhale bese ucela idate ngoba idate uzoyithola mawusuyicelile. Mawusuqedile ukubhala leso susibhalile asisekho kuwe sesisephepheni sesithethelelo ubhale isilandelayo kanjalo uzobe sekusiza uNkulunkulu enkingeni yakho oyifunayo kakhulu mase sikhuleke nawo Roma 10 verse 9 uzobe usekusiza uNkulunkulu ngoba uyakubona ukuthi userious. Kodwa qikelela ukuthi appointment yakhe ingageji ikuthi impela yona ngiyavuma engageji kodwa wena usuthethelelwe. Ngithemba ngezwakala bangcwele ngikhuluma lokhu ngikuKristu ngikhuluma lokhu ngikuNkulunkulu ngeke ngidlale ngawe ngeke ngiqamba amanga. Ngiyacela ke sithandaze Baba egameni lika Jesu uNkulunkulu wethu ngiyabonga sengikwenzile othe ngikwenze uNkulunkulu wami basiza abantwana bakho. Siyazi ukuthi baningi babiziwe kodwa bambala bakhwethiwe khona bangezukuzwa ngisho sekuchazwe ngalendlela ngoba vele babiziwe kodwa bakhethiwe. Kodwa ngiyabakhulekela nabo ngoba bafele esiphambanweni
basizeke Nkosi egameni likaJesu Kristu ophilayo. Siyabonga uNkulunkulu nomusa uthando sithanda ngalo. Amen. Nami lento eyenzakalayo bangcwele intsha ngifundiswa uNkulunkulu usuku nosuku. Ngakho-ke lalela-ke i-voice note elandelayo uze umntwana kaNkulunkulu efakaze egameni likaJesu. Ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi baba. Engike ngaba sesibonakalisweni ngilele ebusuku kungathi sisendlini yenkonzo siyakhonza nabazalwane. Mesisakhonza kungene uJesu ephethe enye into ngebhakede lu-5 litre elikhanyayo okungathi kumlilo. Wasimisa ukukhonza wathi isikhathi sokukhonza sesiphelile. Isikhathi sokuba siyothesta manje sifakwe etestini. Isikhathi sokuba siyohlola ukuthi kuyohlola imisebenzi yethu ukuthi senze kahle yini, senze ngakho yini. Kwaqalwa ngami ngaguqa phambi kwakhe ngathi uJesu Kristu inkosi ngisho ngenhliziyo ngiphakamise nezandla. Immediately ngisho njalo ngavele ngahlwithwa same time. Ngayibona ngidiza ngishona phezulu ngadlula ngisho emafini ngadlula esibhabhakeni ngaze ngafika phezulu. Mengifika phezulu kuneminyango laphaya amaroom ngamaroom ebengifakwa kuona ngihambe ngikhonjiswa. Umnyango oqala khona abantu abangaphendukanga bahleli lapho bengibingelela bengiphakamisela isandla ngadlula kubona mina ngawungena kumnyango wesibili. Kumnyango wesibili ngafika kukhona abesifazane befaka amabhlukwe bedansa nabo bengafikanga ezulwini. Umnyango wesithathu khona abaphuzayo. Umnyango wesi-4 khona abazalwane ababeya enkonzweni kodwa bebeya enkonzweni behlobile bengafikanga nabezulwini. Kwathi umnyango wokugcina-ke bekuyisezulwini. Mengingena laphaya kugcwele abazalwane bafaka iy'ngubo ezimhlophe khona ney'ngilosi zishaya amaphiko. Kuyadonyiswa kumnandi kufudumele nje kuyakhazimula kumnandi lobo okungachazeki. Ngathi mengingena laphaya ngabusiseka ngabuza ukuthi sisazobuyela yini emuva. Kathiwa hhayi sizobuyela emuva sizohlolwa kuzohlola imisebenzi ukuthi senze kahle yini endleleni yokukholwa. Ngathi ngafica nomvangeli lapho engikhonza naye wangixhawula wathi ndodakazi siyabonga ukuthi unqobile sewufikile kule ndawo. Ngathi mina yebo baba nginqobile kodwa ngibuhlungu ukuthi asisakwazanga ukufinyelela sonke khona abasele. Kwathiwa hhayi ungabakhaleli laba abasele banikeziwe ithuba lokuphenduka bangaphenduka. Kwasho kwadunyiswa kumnandi ngale ndlela. Ngithe ngisathi ngithi ngisakhalela ukuthi la kumnandi angifisa ukuphindela emuva ngavisane ngaphaphama-ke ngavuka ngisabusekile namanje ngisabusekile. Bengiqala ukubona ubuhle bezulu ngavuka ngibusekile ngalolu hlobo olumangalisayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ekuseni nakuma ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithanda ukudlulisa ukubonga baba ngenkonzo yokuvuma izono ebenginayo ensukwini ebeyimpumelelo kakhulu empilweni yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa ngilula baba, ngathi bengisindwa nje. Bengiyibhalile ziningi izono zami, ziningi baba, futhi zibukeka zinkulu. Ngiyabonga baba, ngiyabonga nangendlela kade ukhuluma ngayo nami, ubungenza ngikhululeke, ngikhulume naloko ebekungisinda ukuthi ngingakutshela omunye umuntu. Kodwa uNkulunkulu wenza wena, wavula inhliziyo yakho, wavula neyami ukuthi ngikhiphe konke okungaphakathi, ngikukhiphe nje ngikusho konke. Okunye bengizoze ngiyofa baba ngingazange ngikutshele muntu, kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ukungipha wena ukuthi wazi ukuthi ukhiphe lento engaphakathi. Ngibonge baba nomkhuleko ongenzele wona ekugcineni. Sengivumile izono ukuthi ngibone nje amandla kaNkulunkulu, indlela akusebenzisa ngayo, ukuthi zonke izono bengiyibhalile ziningi baba, engiy'balile mhlambe ziyofika o-70 kuya phambili kuyofika o-100, ziningi baba. Kodwa uthe usukhuleka wayibala zonke njengoba zinjalo.
neminyaka yengane konke nje uNkulunkulu akubeke engqondweni yakho ukuthi usukhuleka ukukhumbule nje konke njengoba kunjalo. Ngawubona amandla kaNkulunkulu ukuthi yo uNkulunkulu uyakusebenzisa baba ngamandla akhe. Hey, ngiyambabaza uNkulunkulu, nami ngizizwa ngikhululekile baba, ngizizwa ngikhululekile nangendlela okhuleke ngayo ukuthi uyacela ukuthi uNkulunkulu angenze ngingaphindeli kulezo zono futhi. Nami angathi ngingahlala kuNkulunkulu, ngingabuyeli emuva, ngingabheki emuva, ngihlale ezifundisweni zakho baba. Ziyaphilisa impela. Lokhu ngangena ekhaya lezwi ngikhulile nasemoyeni nasengqondweni, yonke into nje mina inokukhula phakathi ngenxa yezifundiso zakho. Siyabonga ngawe baba, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, angathi angawukhulisa njalo. Amandla onawo isitha singawaphuci, singatholi indawo nje, singatholi indawo. Siyabonga kakhulu baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukuthula ubufakazi. Ekhaya lezwi ngiyafika manje ngoJulayi, ngimusha ekhaya lezwi, kodwa ngifike la nginenkinga yamadimoni amemezayo asho konke okuba empilweni yami. Lenkinga yangiqala ngo-1995, kodwa ngithe uma ngifika ekhaya lezwi ubaba umpostoli wanginikeza wathi mangibhale phansi izono zami. Ngifuna ukufakaza ngokubhala phansi izono. Sengizibhalile phansi izono zami njengangekazivumi njena, ngezwa uNkulunkulu eshintsha impilo yami. Ngazizwa ngilula, noba nginyathela kwangathi kunyathela iguda elina-20 years, kanti mina ngiwugogo manje ona-64 years. Ngezwa ngilula igazi emzimbeni wami. Wanginikeza ubaba uJesu Kristu uyinkosi no-Romans 10, wathi mangihlale phezu kwale mkhuleko le yomibili. Ngiyafakaza ngale mkhuleko lena yomibili ukuthi inamandla. Ngithe kungekapheli nesonto ngiwunikezwe lo mkhuleko, wakuthula wathi tu lo msindo madimoni, wathula wathi nje nya empilweni yami. Ngizombonga kakhulu uNkulunkulu ngendaba yasekhaya lezwi uNkulunkulu angifake kuyona. Bathandekayo, uRomans 10 noJesu Kristu uyinkosi, masihlaleni phezu kwakhe, uyasiza. Namhlanje nginokuthula emoyeni wami, nginokuthula futhi emqondweni wami, into ebeningasayazi nje. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela babamfundisi. Last month nje ngangihleli ngifunda iBhayibheli lami, and then all of a sudden ngezwa ukuthi khona i-presence ekhona la endlini. Ngezwa ukuthi ngathi khona umuntu okhona la. So mangithi ngifuna ukuthandaza, ngiwuseshe lo moya okhona ukuthi ngabe umoya oyisimo kanjani. And then immediately nje ngazizwa ngi-free, ngazizwa ngikhululekile ngenye indlela, ngikhululekile. Mangibheka ngiyezwa ukuthi uyasondela. Mayifika eduze kwami uthi listen. So izwi malithi listen, ngimamele vele. Then likhulume lithi kuzomele ngivume izono zami from ngisaseyingane up until today. Lezo zono izona ezakwatisa umoya oyingcwele. Kwaba nzima-ke ukuthi ngikhumbule lezi ezasebunganeni. Wathi if uyahluleka mina ngizokukhumbuza. Hayi, ngasho mina ngathi hayi ngiyahluleka. Wangikhumbuza ngempela, wangitshela nokuthi kuzomele ngifake amazinyo egolide. Wangitshela nokuthi la mazinyo egolide kuzomele ukuthi ngiwakhiphe ngoba kunama-messages ekuzomele ngiwadlulise ebandleni. So angeke ngize ngikwazi ukuthi ngiwadlulise ngisafake la magolide, ngoba ngizobe ngingahlukile njengomuntu omile epulpiti ofake isigcebhezana. Ngizobe ngingahlukile njengomuntu ohambaze. Wangivakashela kwabayi kathathu. Okwesibili wafika wangitshela ukuthi ngikhiphe yonke into ethi i-hairpiece la endlini, amawigi, makeup, everything. And then okwesithathu wangitshela ngabantwana bami ukuthi
ngibakhuliseke kanjani, ngibafundise ukukhuleka, ngibathethise kanjani nje. So kwaba yilokho ukuthi kumele ukuthi ngivume izono zami. Ubufakazi buningi, kodwa-ke ngenxa yesikhathi ngizomalana bengisacela bandla i-date yokuvuma izono. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba nomama, ngibingelela abazalwane bonke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngizobonga uNkulunkulu, ngizofakaza uNkulunkulu esengisizile. Akunasikhathi eside ngikhona ekhaya lezwi baba, kodwa ngimbona uNkulunkulu engisiza kakhulu kukona konke. Ngiqala nje ukwazi ukuthi izono zivunywa kanjani, bengingazi ukuthi nje noma ngonile ngizothi nje uNkulunkulu ngiyaxolisa, uNkulunkulu uzongixolela, ngingazi ukuthi kanti kujule kangaka nokuvunywa kwezono. Kepha manje sengiyazi. Ngiyabonga kakhulu ukwazi, ngiyabonga ukwazi ukuthola ulwazi ekhaya lezwi ngawe baba. uNkulunkulu asigcinele wena kakhulu. Mama uNtsibande, siyabonga kakhulu. uNkulunkulu abe nani. Ngiyabonga, sengiyizibhala nje izono zami, ngibona umehluko empilweni. Sengingabona ngigeza, angazi baba Ntsibande, ngigeza ngaphandle ngingathi ngigeza endaweni eyihlane. Ngiyayibona insipho, ngiyigcobile umzimba wonke, but angiwabona amanzi aqhamukayo angigezayo. Angikwazi ukuthi aqhamukaphi, aqhamuka nje njengeshawa, kodwa angiwaboni ukuthi aqhamukaphi. Sengiyageza lapho phandle. Ekugcineni ngazibona sengi-clean, sengikhululekile, sengimuhle, kungathi ngimuhle, sengigezile, kodwa ngilapho ehlane futhi. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu nje ngokuthi ngibhale izono nje noma singakafiki isikhathi sokuthi ngizivume, kodwa ngiyambona uNkulunkulu engisiza, engikhanyisela nala bengibambeke khona njengoba ngihlele ekhaya ngingasebenzi, umsebenzi waphela. uNkulunkulu wangivezela-ke baba ukuthi kungani umsebenzi wami uphelile, ngoba benginezikweletu eziningi bese ngingasakwazi ukuzikhokha, ngagcina sengizibalekela baba. uNkulunkulu wangivezela ukuthi ingakho umsebenzi ugcina uphelile. Manje ngibuyela kuNkulunkulu, ngivuma izono zami. uNkulunkulu uyathembisa-ke, ngiyamthemba ukuthi uzonginika umsebenzi ngoba ngiyibona enye indlela engingakhokha ngayo. Nje ngiyazithoba phambi kwakhe kakhulu uNkulunkulu ukuthi ungisizile, wangivezela ukuthi kungani. uNkulunkulu-ke olalelayo, uNkulunkulu okwazi ukusikhombisa indlela. Siyabonga baba ngawe kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu, akuqinise, ungapheli amandla. Isitha sigudluke nje kuwe, usifundise kahle konke uNkulunkulu akudingayo kuthina. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyambonga empilweni yami, ngiyabona kuyaqhubekeka, nakuba ngingasebenzi kodwa kuyaqhubekeka, kuyaphileka. Kunesikhathi nje la ngeke ngizizwe ukuthi ngikhululekile, ngathi yonke into i-right, ngathi konke kwenzekile kuke kungenzekile kulutho. Ngiyaphila egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ndiyabulisa kuwe baba Ntsibande, bulise nakumama. uJesu Kristu inkosi. Ndiye baba Ntsibande, ndathenga incwadi, ndabhala izono njengoba idate bese ndiyicelile ndayifumana. uJesu Kristu inkosi. Ndiye ndalala, xa ndilele ndabona iphupha okanye umbono ingathi kusendaweni yokuthandaza, kusecaweni ngoba kunabantu, kugcwele. Ingathi ke ngoku kubizwa abantu abazonika ubufakazi. Xa ndifika ndibe ngokuqala kugcwele apha, ndinikwe imayikhi. Ndithi mna xa kunomntu ke apha osidirekthayo, akange ndimbone uba ngumntu okanjani, but kunomntu oququzelayo nje osinika imayikhi. uJesu Kristu inkosi baba, athi lo ndinikwe le mayikhi, into bendinikwe le mayikhi ingathi ndizoxelela abantu ngokubaluleka kokuvuma izono. Ndiyobaxelela abantu uba kubaluleke kanjani ukuvuma izono, uqale butsheni, uvume izono zakho, uqale phantsi.
inkonzo ebaluleke kakhulu, ingathi ndixelela abantu ngendlela endiye ndancedakala ngayo ngokuvuma izono. Uye wathi ke lo mntu uququzelayo, mandibulele kuTata uNtsibande. uJesu Kristu inkosi baba. Ndiye ndathuka, ndaqonda uba Nkosi yam utsho uthi ngondizibhalayo ezi zono apha encwadini ndiyabonwa nguThixo okokuba ndizibhala le nto yokuvuma izono nje seyisaziwa ezulwini ukuthi ndiyenzile. Ngoba bekuyinkonzo ibubonakala uba inkulu, bekubonakala uba yinkonzo enkulu. Ndiphume apho ndiziva umoya wam umnandi kakhulu, nango ndothukayo ndatsho ndanamandla okuqhubeka ndibhale. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Inkosi baba kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi baba, noma ngiyanibingelela ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Baba, bengithi angikwazisi ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngosuku lami lokuvuma izolo. Ngibonile baba, ngabona kungathi khona umzimba okwi-stretch bed obolile uhamba uvuthuka, ngisho amalungu omzimba ukusuka ekhanda ubole, kusuka ekhanda kuphuma enyaweni, obolile uhamba uqatheka, kuvuthuka. Ngabona sekukhona ungathi usewuqoqile, lokho kade kubolile hambe kuvuthuka kulo mzimba wonke, ubole wonke. Uqeda wakuthatha wakufaka kuplastiki o-transparent, nje uplastiki oclear. Lo plastic omkhulu ufake lapho, sekungathi yena uyabo ubhanana lo ovuthwe kakhulu, lo bhanana ophiliwe usuhlubile, wawuhluba emakhasini. Sewufakwe leyo nto isihlangene isinjalo, ngibona isandla sakhe nje eseyifakile, sewubophile phezulu, sekuyinto enjalo. Ungabuka ukuthi umzimba wami ubusubolile, bengihamba ngibolile ngithi ngiyaphila kanti ngifile, bewubolile uphuhlu, ingenxa yokuvandalayiza ithempeli laNkulunkulu baba. Ngiyambonga uNkulunkulu baba kakhulu baba, ngiyambonga ngawo uNkulunkulu asigcinele wena, uNkulunkulu andise iminyaka, uNkulunkulu akulonde baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngiyambonga, ngiyamdumisa. Ngiswele imilomo eyinkulungwane yokumbonga. Angazi ukuthi uNkulunkulu kwakwenze njani, angithande kangaka, ngenzela umusa, ukungifaka ekhaya lezi, ngigcinele intaba enhle kaJehova. Ngiyambonga baba. Bengifile. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngizobonga uNkulunkulu, ngicela nje ukuthi ngizoshare lobo bufakazi ukuze ngigcwalise ekutheni uNkulunkulu uyalilinda izwi lakhe ukuba lifeze. Kakhulu ngifisa ukugqugquzela abazalwane abasafika, abathi mabathola ama-date abo okuvuma izono nombhabhadiso wabo bekubone kukude, kodwa isimanga lesi ngisibonile. Ngangibhabhadisiwe mina la ngangakhonza khona ngifika, kodwa kuzange kwenzeke imehluko. Instead ngathi ngibuyele ekhaya, ngaqhubeka ngayiphuphela amaphupho amabi, ngaqhubeka nje yaphileka impilo yami njengophindile ongamazanga uNkosi uJesu, kodwa esemazi. Kodwa ngithe ngifika ekhaya lezwi nganika i-date yokuvuma izono, I think it was 2023. Enhlizweni yami ngathi i-date ekude kangaka, hhayi ngiqale-ke ngibhale izono-ke ngokuqhubeka kwendlela, hhayi ngithathe le ncwadi ngiyidabule. Ithi mina ngeke, hhayi ayikho le ndaba. Bangcwele kwathi-ke sengiqala-ke sengingene entabeni endlu kaJehova-ke manje ngasekho ekhaya lezwi, qale ngafocus ukubhala izono zami. Kwaba nomehluko, ngizwa umthwalo usuka, ngezwa kusuka okuningi kimi.
ngezwa manje ukuthi hayibo sekumnandi manje sekuyahambeka noNkulunkulu. Ngayivuma izona, inkosi ingikhumbuza. Kwathi la sekumele kuzovunywa izono, incwadi yami yasala yalahleka, kwamele ngiqalele phansi. Ngaqalela phansi, yangikhumbuza futhi inkosi uJesu ithembekile. Sekusondela ibaptism manje, Nkosi yami, ngifisa ukuba ngcwele, bangcwele nje after umbhabhatiso. Ngizizwe bese ngifakazile, kodwa ngizizwe manje ngizwe ukuthi yabona manje sengi-complete, njengoba lizwi laNkulunkulu lithi izogcwalisela ukulunga konke, ibaptism igcwalisela ukulunga. Ngizizwe engathi khona i-puzzle manje esengihlanganisile, seku-complete. Ngiyazizwa uqobo ukuthi angikaze ngizizwe kanje, angiyizwanga lento ngisaqala ukubhabhadiswa la ngabhabhadiswa khona. Ngizwe umehluko omkhulu ngalolu hlobo lokuthi yini ngithandaza. So wena usalindile, linda ungapheli amandla, bhala izono zakho, ivuma ulilinde lolu suku lukude, kodwa it is to wait for what is holy. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngicela ukubingelela Baba uNsibande noBaba uNsibande nabo bonke abaseKhalisi nabasentabeni indlu kaJehova. Ngicela ukuthula ubufakazi. Ngabhalela ubaba, ngibhukha usuku lokuvuma izono. Ngathi ngisambhalelile, wathi engiphendula nje engiphe usuku lwami lokuvuma izono. Ngizothatha nje incwadi yami ngizobhala, kwenzeka into eyisimanga. Ngavele ngizwa kukhukhumala isisu siba sikhulu ngathi ngigulelwe. Ngabitoza ngathi ngizama ukuhlala, wangahlaleka. Ngathi ngiyama angimeki, ngathi ngiyalala akulaleki. Ngathi nje ngiqala ngizosibhala, ngizwa imehlo egcwala iy'nyembezi, zaphuma ziphophozela ngathi amanzi. Kwafika lo mhlabelelo uthi ngikwenzile konke okubi emhlabeni, Nkosi yami. Ngathi ngiqala ukuyibhala, Baba uNsibande, angizazi lezi ayindende noxakaxa luthi lahlezi kuphi olungakaya. Isono nesono engangisibhala sasibuya nalelo xakaxa ney'nyembezi. Lokhu kubuyile, into engangibuyisela kuyo yayisimanzi te. Ngizama ukudlulisa ubufakazi ukuthi impela Baba uNsibande mayethi uNkulunkulu usuke ebona yonke into oyibhalayo, ibhale njengoba wawuyenza. Uzwile umzimba wami ubalula, ngizwile ubakhona umehluko, namanje ngisaqhubeka ngiyibhala, kusenzeka lokho. Ngiyabonga ekhaya lizwi nasentabeni yendlu kaJehova. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kuBaba uNdimande, ngibingelele ifemeli yakhe egameni likaYesu. Baba, ngiyadlulisa ukuthi mina ngingena ekhaya lezwi. Ubaba babengene i-21 days, nami ndazama ukuthi ndingene kodwa ngahlulakala. Emveni koba sidlulile ukuthi kungeniwe emkhosini, ngabona umlambo ongamajikojiko unamanzi amdaka. Ngokungathi bendiyafuna ukuwela but aniboni, ndiyabona ukuthi apha akunandawo yokuthi ndinganyathela ngiphumele ngaphesheya, labe seliyadlula lelo phupha. Ngaphinde futhi ubaba wangena futhi emkhosini, ngaloko nginqwena ukuthi ngingene emkhosini kodwa ngiyahlulakala. Ngaphinde futhi ngabona inyoka enkulu engathi yadlula eduze nami. Baba, ngiyabulela kakhulu ngokuthi kube khona le nkonzo yokuvuma izono, and uma ngiphethe incwadi zivele zizivelele nje izinto eziningi ezinye ndandisendizilibele, kodwa ngoba uNkulunkulu unami ngibone engikhumbuza ngibhala. Baba, siyabulela ngawe. uThixo akugcine, uThixo akufihle ngamaxesha onke. Sikade sihamba emnyameni singakuboni ukukhanya. Ngiyayibonga kakhulu Baba le nkonzo yokuvuma izono. Enkosi Baba.